Yes, reka nongere rero mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe mukurikiye Discover Magic TV. Twizere ko mukomeje kugira icyumweru cyiza, twizere ko mukomeje kugira ukwezi kwa gatandatu kwiza cyane. Abadukurikira mwese aho muherereye mu mpande zose z'igihugu ndetse no ku isi muri rusange, abari muri diaspora turabasuje cyane tubabwira tuti rwose mukomeze mugubwe neza. Sama yatangiye, twizere ko abantu muri Burayi no muri Amerika kabisa akazuba muri kukota fresh cyane. Hanyuma tugiye kugaruka ku ikipe y'u Rwanda Amavubi igomba gukina umukino uyu munsi n'ikipe ya Mozambique, akaba ari umukino w'umunsi wa gatanu mu mikino itandatu u Rwanda rugomba gukina muri AFCON qualifiers cyangwa se gushaka itike y'igikombe cy'Afrika. U Rwanda ruherereye mu itsinda rya R, akaba rero ari itsinda ririmo amakipe agera kuri ane nyine nk'ibisanzwe. Ni ikipe ya Senegal, ikipe ya Mozambique, ikipe ya Benin ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hanyuma ikipe rero y'u Rwanda ikaba igomba kwakira Mozambique uyu munsi kuri stade ya Huye, akaba ari umukino u Rwanda rugiye gukina nyuma y'uko rwari rwatewe mpaga y'ibitego 3-0. Ubu ngubu u Rwanda rukaba ruri ku mwanya wa nyuma n'amanota 2 ndetse n'umwenda w'ibitego 3. Hanyuma ikipe rero ya Benin ikaba yaraye inganyije na Senegal, turaza kubigarukaho igitego 1-1. Hanyuma rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikaba igomba gukina n'ikipe ya Mozambique kuri stade Huye, isabwa gutsinda kubera ko isabwa gutsinda imikino 2 isigaje kugira ngo irebe nimba yagira amanota 8. Hanyuma ikaba yazareba niba Benin yo na Mozambique bazanganya cyangwa se Mozambique ikaba yatsinda ikipe y'igihugu ya Benin. Ubu rero imibare niko ivuga, turaza kubigarukaho. Hanyuma Carlos Alonso Ferrer akaba yari yahamagaye abakinnyi, ariko abasore babiri bakaba batarigeze bakaba batazitabira cyangwa se bataza kugaragara kuri uyu mukino. Umusore witwa Uwimana, uyu nguyu ni umusore ukina muri Leta Zunze za Amerika, akaba akina mu ikipe ya Philadelphia. Akaba rero ejo bundi yaragize akabazo k'imvune ari mu myitozo, akaba yaragize ikibazo cya tando ahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika direct, kubera yuko Ferwafa ndetse n'ikipe ya Philadelphia baganiriye babona ko rehabilitation ye ikwiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ekipe ye, ariho agomba kuba yajya kuba avurirwa. Uwimana rero ubu ngubu tuvugana ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ataza kugaragara muri uyu umukino. Uyu ni umusore u Rwanda rurimo kureba niba bakinira kugira ngo nibura ejo bundi nabo umukinnyi ukomeye azabe nyine afite iyo eligibility yo gukina u Rwanda. Murabizi ko byagiye biba ku basore batandukanye barimo nka Mike Trezor Ndayishimiye, u Rwanda rwagiye rutinda guhamagara bakiri bato bikarangira bamaze gukura bakihitiramo gukina nk'ikipe y'igihugu y'Ububiligi. By the way yaraye akinnye umukino yagiyemo ku munota wa 84. Umukino rero baraye banganyije n'igihugu cya Autriche, ubwo ndavuga igihugu cy'Ububiligi. Hanyuma rero uyu mwana witwa Uwimana afite imyaka 18 y'amavuko, akaba ari umusore ufite ubwenegihugu butatu. Nuko ngo yemerewe kuba yakinira ibihugu bitatu. Ubwo nimvuga ubwenegihugu mwumve muri FIFA, ntago ari muri bimwe byacu by'ibihugu nyine muri UN, reka mbivuge gutyo. Uyu musore afite ubwenegihugu butatu muri FIFA, cyangwa se ari eligible gukina ibihugu bitatu birimo u Rwanda kuko afite umubyeyi w'umunyarwanda, birimo ubwo ni papa we, hanyuma birimo Tunisia kuko mama we ni umunyatunisia kazi, akaba kandi harimo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko ariho yavukiye. Uyu mwana rero impamvu mbivuze gutya nuko afite ababyeyi babiri b'ibihugu bitandukanye, Tunisia ndetse n'u Rwanda, hanyuma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba afite ubwenegihugu bwaho nyine nk'umuntu wahavukiye. Uyu musore rero Tunisia yari iri guteganya kumuhamagara mu batarengeje imyaka 23, ariko uyu musore akaba yari yahisemo gukinira igihugu cya papa we nkuko yari yanabivuze mu kiganiro n'itangazamakuru Uwimana mbere yo kugira ngo asubire muri Leta Zunze za Amerika. Akaba ari imyitozo ya mbere yari akoze mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Abanyamakuru bari bari kuri Kigali Pele Stadium bamubajije impamvu yahisemo gukina u Rwanda, avuga ati yewe nahisemo gukina u Rwanda kubera ko ari igihugu
gihugu cya papa wanjye, kandi papa wanjye ariwe nurumva nyine ndamukunda cyane, ngomba guhitamo igihugu cye. Hanyuma rero ubwo ni ugutegereza tukareba nimba Tunisia, ubwo Tunisia isigira n'amahirwe yo kuba yakongera nayo kumuhamagara, ndetse na Leta Zunze za Amerika. No gutegereza tukareba rero nimba Tunisia idashobora kuzamudutanga, gusa uyu musore we bikagaragara ko ari committed kuba yakinira u Rwanda. Hanyuma undi utaraje ni Rafael Yoruke, we yagize ikibazo cy'imvune muri ekipe ye ariya mu gihugu cya Swede, akaba ataraje. Hanyuma rero dukurikije wenda uko Carlos Ferreri asanzwe akina, abangaba nibo 11 tubona bashobora kuza kubanzamo dukurikije imikinire y'uyu mutoza ndetse n'icyo yifuza muri uyu mukino. Mwizamu ni Ntwari Fiacre nk'ibisanzwe, umwanya yarawufashe we, ntabwo rwose twirirwa tubigarukaho. Ni umuzamu iyo Olivier Kwizera kuva yava mu ikipe y'igihugu, niko nabyita, kuva yaburirwa irengero mu bijyanye no muri club, kuba tutazi yakina. Uyu nguyu witwa Ntwari Fiacre ubona ko ari wafatishije, ndetse match ebyiri za Benin rwose ubona ko Ntwari Fiacre yitwaye neza. Bamyugariro ni Rwatubyaye Abdul, Manzi Thierry ndetse na Ange Mutsinzi. Aba batatu urebye nibo bamyugariro wavuga ko bari hejuru, unagereranyije kandi uyu mutoza ko akunda gukina defense ya batatu kuva yaza, ubona ko defense ye igomba kuba irimo abakinnyi batatu. Aba rero ukabona ko nibo bamyugariro bari hejuru mu bijyanye no kugarira. Hanyuma impande z'aba wingbacks cyangwa se batatu b'imbere tukaba tubona ko ni Serumogo Ali uca ku ruhande rw'iburyo nk'umu wingback, hanyuma Manishimwe Emmanuel Mangwende aca ku ruhande rw'ibumoso nk'umu wingback w'ibumoso. Aba n'abasore bombi, impamvu aribo twagarutseho nuko Serumogo ni umusore uri efficace mu gutera amasantre, ni umusore ufite imbaraga mu kwataka, ariko uwo bahangana kuri uyu mwanya witwa Ombarenga Fitina, ubona ko iyo ageze muri final third cyangwa se umupira yawugeranye muri kiriya gice cya nyuma cy'ikibuga, kuba yawubyaza umusaruro biba bigoye. Manishimwe Emmanuel Mangwende we ni umukinnyi rwose ntagira byinshi mvugaho, kuko urwego rwe rurigaragaza. Ni umusore wazamuye urwego, umusore ubanzamo mu ikipe ya FAR Rabat muri Maroc igiye gutwara igikombe cya shampiyona. Ni umusore utakwirirwa ushidikanyaho. Bizimana Jihadi ndetse na Yannick Mukunzi bakaza kuba bari hagati y'aba basore bombi, ubwo ni 3-4-1-2. Bizimana Jihadi rero nka kapiteni w'ikipe y'igihugu kugeza ubu ngubu, nyuma y'uko Kagere Meddie atahamagawe, ndetse na Yannick Mukunzi wagarutse nyuma yo kuvunika, akaba yaragarutse ndetse no mu ikipe ye ya muri Swede mu cyiciro cya gatatu. Ubona ko amaze iminsi ari kubanza mu kibuga, iyo ari muzima rero ntekereza ko nta mukinnyi mu Rwanda ukina mu kibuga hagati cyane cyane nka holding midfielder cyangwa se bamwe twita bakaseri wavuga ko ari hejuru ya Yannick Mukunzi. Hanyuma Bizimana Jihadi we ni umusore wafatishije, cyangwa se aba bombi kwanza n'abasore bafatishije mu ikipe y'igihugu, ubona ko ari bazima, nta gisibya baba bagomba kubanzamo. Imbere y'aba gato cyane rero umusore umwe ni Hakim Sahabo. Hakim Sahabo ni umusore ukiri muto ku myaka 17, yamaze gusinyira ikipe ya Standard Liège mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi, avuye mu ikipe y'abato ya Lille. Uyu rero ni umusore ku mukino wa Benin umwe yakinnye akahita abonamo n'ikarita y'umutuku, yigaragaje cyane, dore ko n'igitego Mugisha Gilbert yatsinze ari wamuhaye passe magique kabisa. Uyu musore rero witwa Hakim Sahabo ugabona ko ari ugomba kuba akina iyi role ya playmaker. Hanyuma babiri b'imbere ni Mugisha Gilbert, akaba ari umusore watsinze igitego kuri match ya Benin ibanza, umusore witwaye neza mu by'ukuri muri uriya mukino, akaba rero kuva yahabwa amahirwe yo kongera kubanza mu ikipe y'igihugu, ubona ko atigeze ayapfusha ubusa. Ari nako rero ashobora kuza kuba ari kumwe na Mugisha Didier. Uyu ni umusore w'ikipe ya Polisi, umusore witwara neza cyane muri kiriya gice cya box, cyangwa se umusore uzi gutsinda, umusore ufite finishing iri hejuru, ubona ko agomba kuba ari we ubanzamo. Ahanini impamvu ariwe tuvuze nuko Carlos ariwe yakurikiye cyane, ndetse ubona ko abo bahanganye nka Anshuti Innocent ndetse n'uyu musore witwa Biramahire Christophe Abedi, ubona ko ntago bari nka Anshuti Innocent ntabwo ari ku rwego rwa Didier, nubwo asoje saison muri APR yitwara neza. Ubona ko ugiye kubahitamo wenda bijyanye n'imikinire, Didier ariwe wagufasha byinshi kurushaho, cyane ko arabasa nk'aho bakina hari imbere ari babiri gusa.
bakeneye pressing rero iri hejuru, bakeneye kuba bakora pressing mu badefenseri b'ikipe ya Mozambique. Ibyo rero bisaba umukinnyi ufite imbaraga, umukinnyi ufite souplesse, umukinnyi wihuta. Ibyo ngibyo ntekereza ko ari ibintu byaza kugora Nshuti Innocent, cyane cyane ko tutamuziho izo mbaraga zo gukora pressing kuri level nk'iya Mugisha Didier. Hanyuma akaba rero abangaba aribo tubona ba 11 bashobora kubanzamo. Ni Ntwari Fiacre, Rwatubyaye Abdul, Manzi Thierry na Ange Mutsinzi muri defense ya batatu, Serumogo Ali na Manishimwe Emmanuel Mangwende nk'aba wingback, hanyuma Bizimana Jihadi, Yannick Mukunzi nk'aba gaseri babiri, hanyuma Hakim Sahabo akaba ari we ukina playmaking role cyase nk'umu playmaker, mu gihe Mugisha Gilbert ndetse na Mugisha Didier aribo bashobora kuba bataka izamu. Amahirwe y'u Rwanda rero nayaye nkuko twabigarutseho, ikipe ya Senegal yarayinganyije n'ikipe ya Benin ihita yibonera qualification yo gukina igikombe cya Afrika cy'umwaka utaha. Hanyuma ikipe rero ya Benin yahise ijya ku mwanya wa kabiri n'amanota 5, hanyuma ikipe y'u Rwanda ikaba iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 2, Mozambique iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 4. Bivuze iki? U Rwanda rurasabwa gutsinda Mozambique nibura rugahita rugira amanota 5, rukazareba nimba rwatsinda Senegal rukagira 8, mu gihe Mozambique yaba yanganyije cyangwa yatsinze ikipe y'igihugu ya Benin, kuko Mozambique itsinze Benin yagira 7 mu gihe yaba yatsinzwe n'u Rwanda. U Rwanda mu gihe rwaba rwatsinze Senegal rwo rukagira 8, hanyuma ubwo ikipe ya Benin yo ikaguma ku manota 5. Ariko mu gihe nanone u Rwanda rwatsinda Mozambique rukazanatsinda Senegal rukagira 8, hanyuma Benin ikanganya na Mozambique, nabyo byaba bifasha u Rwanda. Gusa u Rwanda ruramutse runganyije na Senegal mu gihe rwatsinze Mozambique rukagira 6, hanyuma Benin nayo ikanganya na Mozambique ikagira 6, aho ngaho bareba goal difference cyangwa se ibitego muzigamye. Urumva ko rero aho ngaho imibare ikomeje kuba y'Amavubi nkuko dukunda kubivuga. Ngibyo rero iby'ikipe y'igihugu u Rwanda Amavubi. Ubwo mukanya ku isaha 9 muraze kuba mukurikira umukino. Twizere ko abafana mwagiye kuri stade Huye muri benshi mujye gushyigikira Amavubi. Reka mbashimire cyane, nizera ko mukomeza kugira icyumweru cyiza.